abasoga mwena mwena mute ekitiibwa mu Bwakyabazinga. Kuba Bwakyabazinga nenono daife kutitandikira. Bwakyabazinga tatunda itaka lya Busoga. Ettaka lya Busoga tiri akutunda. Era abo bonabona abalina empapula enkyamu nga basazeewo kabiri okujja okuyingiza gavumenti eyawagati mu nsonga da Busoga edigema ku by'eitaka ndibakuba nti bana woobi. Basebo ne banyabo baba Kyabazinga tatunda itaka lya Busoga. Era omusoga yenena ayenda okosa itaka lya Busoga lino olikosa mu mateeka matuufu oba n'empapula etali njingirire. Wano wendi kulagirira PS buli muntu alina olupapula olujingirire atwalibwe ku poliisi atukobera empapula edi yaditoolawo. Tukooyo otuswaza, tukooyo otuninirira, tukooyo otumanirira. Lino itaka baba Kyabazinga alikuumira Basoga tiirirye. Muchaine kwemba mwembe wana mwene Busoga Lata Kyabazinga nga katuukiro waimwe kamba sabe mwanirize Kyabazinga omulundi ogwokubiri n'emizira n'engoma mwebale nno kamba sabe mwanirize dada waife Prime Minister w'ensi eno Uganda yona yona ate mukama wange ate era mwebaze okuba nga kankuumire Kampala mama webale. Lata Kyabazinga olunaku lwa leero ebigambo bya katuukiro bimaze okwogerwa. Bakobeera batuwaire empiiya bayogera ku bya malaria. Ndikwenda okwebaza ino Oweekitiibwa Mafumo nalina n'okwebaza Oweekitiibwa Osman Nur olw'omulimu omulungi ogwo. Lata Kyabazinga olwaleero olina abagenyi ng'omugeni waife omukulu ni Prime Minister w'ensi ya Uganda eno yona yona maama tusangaire okubona e Busoga eno tusangairwe bali kutwenda oyiriranga irala. Sebo wano olinawo abagenyi okuva e Buganda nga bakulembeire Oweekitiibwa Noah Kiyimba. Sebo tusanyuse nnyo okukulaba. Olina abagenyi bo abava e Rwenzururu nga bakulembeirwa mu katuukiro ate mukwano gwange ino Mwami Kule tusanyuse you are welcome. Sebo olina Secretary General wa Uganda Kings Forum ali wano bonabona abana abavuire mu b'ensikirano. Lata Kyabazinga abalangira bonabona ne ba chief baliwo wano olwaleero bali mu tenti ere kamba wubi baba munkubire ku kajambo Abasoga babone mwebale ino mwebalire irala. Lata Kyabazinga ndikwenda okwebaza abo bonabona abatuwaire obuyambi mwebale ino mwebalire irala. Baba Kyabazinga gino myaka 10 nga tembeta Obusoga buno twenda okwebaza otuboneranga irala tukalikoowa tukakola. Baba webale kutuwa bukulu ate ndikwenda okwebaza abo bonabona abakoze emirimu myaka guno olw'okutereeza Obusoga buno. Ndikwenda okwebaza structures olukiiko lwa Busoga banange mumpuubire ku mwebale ino mwebalire irala. Banaife ab'ebika mwebale ino mwebalire irala. Banange ab'ebitongole bya gavumenti mwena mwena abali wano mwebale ino ate nga tyerabiire National Planning Authority gyenkulembera banange mwebale kubaawo. Baba ndikwenda okwebaza abakulu b'eddiini banange mwebale tusabira mwebale tulungamya era tuli kusaba musabire Obusoga buno mwebale ino mwebalire irala. Lata olwaleero tubale twerabire NDA aba NDA twenda okubebaza olw'Amama Kit de mwatuleeteire era ndakusaba mukulu wange Osman Idad receiving mwebale ino mwebalire irala. Baba Kyabazinga myaka 10 tuzimbye brand ya institution eno
obwakyabazinga bumanike, obwakyabazinga bulikola emirimu. Wano tusabira abasoga mwena abasoga mwena mute ekitiibwa mu bwakyabazinga, kuba obwakyabazinga n'ennono daife kwe tutandikira. Tuli kwenda okubeebaza olw'okutubeererawo era olw'obutatuswaza. Lata Kyabazinga munaku dobaire ng'ozirawo, ndi kwenda okuterezaamu obusoga buno nti Baba Kyabazinga tatunda itaka lya busoga. Ettaka lya busoga tilya kutunda. Era abo bonabona abalina empapula enkyamu nga basazeewo kabiri okujja okuyingiza gavumenti eyawagati mu nsonga da busoga edigema ku by'eitaka, ndibakuba nti bana woobi. Basebo ne banyabo, Baba Kyabazinga tatunda itaka lya busoga, era omusoga yenayena ayenda okosa itaka lya busoga lino olikosa mu mateeka matuufu oba n'empapula etali njingirire. Wano wendi kulagirira PS buli muntu alina olupapula olujingirire atwalibwe ku poliisi atukobera empapula edi yaditoolawo. Tukooyo otuswaza, tukooyo otuniinirira, tukooyo otumanirira. Lino itaka Baba Kyabazinga alikuumira basoga tiirirye. Baba ndikwenda okwebaza era okuloopera nti essomero lye twate eitalaawo lirikola omulimu bulungi mu busoga. Imwe muli kwenda itaka lino muliteeku buyumbayumba nga tirigasa basoga. Abasoga banange bw'oba osazeewo okujja mu kooti n'obwakyabazinga sigala mu kooti. Kabiri oli kulumuka kooti ojja oleeta omuntu ow'enda omuleetera ebizibu mu busoga muno nga kooti ekaali kumaliriza, musigale mu kooti. Ndikwenda okakasa abonabona abalina empapula entuufu nti buli alina olupapula lutuufu tyama ku itaka likozese tegeera nti ettaka eryo lya basoga. Ndikwenda okubeebaza mwena olw'obwikaikamu bwe twavoolwa mu wiiki eyo. Aye ebyo mubirekere gavumenti, tiri kwenda musoga yenayena kukwiriza mukulembeze mu gavumenti muno. Mukitulekere ng'abakulembera busoga twidadiiringa nakyo. Banange tuli kuyingira mu biseera eby'obululu. Guno banange muzaano bwe bakusingaira eka tutaleeta butabanguko mu busoga. Tuli basaba buli muntu awagire gwawagira mu mirembe, ate mutayingiza Bwakyabazinga mu politics waimwe. Wojjayo bajja ne bakukubirayo kale toyera n'olukoba tulukuwagire. Jja bakukube oba bakuyimye kaadi bikomeeyo oyire ebusoga tube ba mirembe. Tuli kubasaba banange mutatuyingiza mu nsonga eyo. Ate bano omusoga akoba nti mwina akuwa gwokola ki? Mwina akuwa gwokola ki? Mama Prime Minister, ndikwenda okwebaza President w'eggwanga era weirayo munkobere nti yeebale ino obusoga busiimi okuba nti oluguudo oluva Eiganga paka e Kamuli nga lubita ow'amafumu wano bakontrakita batandise n'okunoonya banaatyama. Weebaze President nti yeebale ino okusuubiza ate yatuukiriza. Maama ndikwenda okumuyiddukiza nti oluguudo oluva Ambakot paka e Kamuli lweyongerayo ndidi nti waliwo approve nga lwajja mu cabinet. Maama bongere mu speed oyo na contract idea ife abasoga twebaze omulimu gwaife gwidda kuba gwakwebaza. Tuli kwenda okwebaza omukulembeze olw'iteeka ly'ebikaali bikaalimu ebirumira, aye tuli kwenda okumwebaza kyakozeeko n'ekyuma kye yatusuubiza. Ndikwenda okakasa abasoga nti ebyo byonna President bye yatusuubiza biriwo era birikolebwako. Maama woba oyizeeyo twebalize President olw'empiya yateerere mu mukolo guno. Yeebale ino yeebalire irala. Ndikwenda okumaliriza olwaleero luno okwogera kwange nga neebaza abavubuka abato n'abakyala. Obusoga buno bwaimwe, obusoga buno mu bugeme bulungi, mwidde mukola emirimu gya Baba Kyabazinga. Era abavubuka mwena ndidi nti mulina ekirabo kyaimwe, mujje mweyale wale abali wano abatono, mujje mwebaze Baba Kyabazinga kuba emirimu gya busoga gyaimwe ali gyagibalekera. Ife abandi tukayiriike tuli kujja kuvaawo imwe mubeewo.
ayi tulikwenda abavubuka ab'empisa ate nga benda obusoga. Ndikwenda okwebaza abakubi b'engoma. Mwami Walusimbi mwebale ino mwebalire irala nsiimye niba naife abali abonka nsiimye mwebale ino mwebalire irala. Mpegano ndikwenda okwebaza Law Society. Baba Kyabazinga Law Society yewaire okuwoleza buli musoga azira lawyer. Ojja bujje ku High Court wakuba oti nva wa Kyabazinga bakuyamba. Sebo ngobyo omuko. Mwami Asiimwe Vice President mwebale ino mwebalire irala. Banange ebyange n'ebyo abavubuka mutyo mweyale mangu omulimo gwange gukomyawo. Ng'ebyo bikaali awo banange mungane nga abavubuka bakeeyala kuba kino nenda akikola nga abavubuka baviirewo. Abavubuka mwebale ino mwebalire irala mukola emirimu gya Kyabazinga mu butereevu. Mwebale ino mwebalire irala banange nani agiiraawo okola omulimo gwange kale mwebale ino mwebalire irala. Mpegano ndikwenda obusoga buno bwebaze abakolera ku obusoga era ababutandika. Ndikwenda obusoga buno bwebaze eyaleeta bamuva wala mu busoga muno okutandika okola nikatuukire yawuumula Professor Juma Baluno. Bana tukubire Professor Juma Baluno mu ngalo. Baba yemerera ku obusoga bukubone. Honorable Prime Minister nzoyo neyandeetere bino neyandeeta mu bino yanta mu komiti yandegeresa okwenda obusoga. Bana mukubire Baluno mu ngalo. Mwena ye muli ate tukwenda okusiima baba olw'emirimu gy'okoze mu busoga muno. Baba Kyabazinga nenda okusiima olw'okusiima Muzeeyi Musulube. Baba Muzeeyi Musulube yatuwa olw'embo olwo. Baba twenda okwebaza Muzeeyi Musulube wangaala n'omwoyo omulungi gutyo. Kantwala omukisa guno okweta Mwanazi Minister wa Presidency atandikiraawo bwana amala adda kundiriza omuzindaalo ndete baba kabiri wena amala ngumuyirize ayete Prime Minister kuba niye nkaayina obuyinza okweta Prime Minister. Mwebale ino mwebalirira.